Ja, za gospodom, ja, sem. Drifting on by, you know how I feel. Spoštovani udeleženci mednarodne vojaške vaje Adriatic Strike, spoštovane pripadnice in pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, spoštovani gostje. Dear participants of the International Military Exercise Adriatic Strike, esteemed members of the 15th Military Aviation and Air Defense Brigade, distinguished guests. Na prizorišče današnje slovesnosti prihajata minister za obrambo, gospod Borut Sajovic in poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik. We are honored to welcome to the venue of today's ceremony the Minister of Defense, Mr. Borut Sajovic, and the Force Commander of the Slovenian Armed Forces, Brigadier General Boštjan Močnik. Slovesnost pričenjamo s prihodom bojne zastave 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. I announce the arrival of Color Guard. Attention! Present arms! Order! Arms! At ease! Na prizorišče današnje slovesnosti prihaja vodja mednarodne vojaške vaje Adriatic Strike, polkovnik Janez Gaube. Attention! Ladies and gentlemen, may I announce the arrival of Director of the International Exercise Adriatic Strike, Colonel Janez Gaube, to the venue of today's ceremony. Present arms! Poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnik Janez Gaube, udeleženke in udeleženci mednarodne vojaške vaje Adriatic Strike 2025 so postrojeni, pripravljeni za vaš pregled ter izvedbo otvoritvene slovesnosti. Poroča podpolkovnik Stanislav Strniša.
arms! Sledi himna Republike Slovenije, ki jo bo zaigral kvintet Orkestra Slovenske vojske. The national anthem of the Republic of Slovenia, performed by the Slovenian Armed Forces Quintet. Spoštovani, dovolite mi, da med nami pozdravim ministra za obrambo gospoda Boruta Sajovica, veleposlanico Združenega kraljestva v Sloveniji, njeno ekscelenco Viktorijo Harrison, poveljnika sil Slovenske vojske, brigadirja Boštjana Močnika, ter vse vas ostale cenjene goste, ki ste se odzvali našemu vabilu. Dobrodošli. K besedi sedaj vabim vodjo vaje Adriatic Strike, polkovnika Janeza Gaubeta. I would like to invite Exercise Director Colonel Janez Gaube to speak. Spoštovani minister za obrambo, gospod Borut Sajovic, veleposlanica Združenega kraljestva v Sloveniji, njena ekscelenca Viktorija Harrison, spoštovani župani občin Krško, gospod Janez Kerin, podžupan občine Brežice, gospod Bogdan Polovšnik, spoštovani poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik, predstavniki lokalnih skupnosti in organizacij, člani veteranskih in častniških združenj, spoštovane udeleženke in udeleženci mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2025, cenjeni gostje. Dobrodošli in lepo pozdravljeni na slovesnosti 12. mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2025 in na dnevu odprtih vrat vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. The Minister of Defense, Mr. Borut Sajovic, His Majesty, Ambassador to Slovenia, Viktorija Harrison, the Major of the Municipality of Krško, Mr. Janez Kerin, and the Deputy Major of Brežice, Mr. Bogdan Polovšnik, the Force Commander of the Slovenia Armed Forces, Brigadier General Boštjan Močnik, representatives of local communities and organizations, members of veteran and officer associations, participants of the International Military Exercise Adriatic Strike, and distinguished guests. It is my pleasure to welcome you at the opening ceremony of the 12th International Military Exercise Adriatic Strike and to the open day of Jernej Molan Barracks in Cerklje ob Krki. V Republiki Sloveniji letos poteka že 12. izvedba mednarodne vojaške vaje Jadranski udar. V tem času je vaja prerasla v pomembno platformo sodelovanja med Slovensko vojsko ter zavezniškimi in partnerskimi državami. Združujemo bogate izkušnje, nadgrajujemo znanje iz preteklih let in krepimo skupne zmogljivosti, kar prepoznava tudi mednarodna skupnost. To potrjuje vse večje število sodelujočih držav in letalnikov iz leta v leto. Kot poveljniku letalstva Slovenske vojske mi je v posebno čast in ponos, da Slovenija in Slovenska vojska gostita vajo, ki pomembno prispeva k povezovanju in usposabljanju zavezništva in že 12. leto poteka v zračnem prostoru in na širšem območju Republike Slovenije. This year, the 12th Adriatic Strike International Military Exercise is being hosted by the Republic of Slovenia. Over the years, the exercise has grown into an important platform for the cooperation of the Slovenian Armed Forces with allied and partner countries.
We are bringing together all the nation's extensive experience, building on the knowledge acquired in previous years, and strengthening our joint capabilities. This has not gone unnoticed by the international community, which is evidenced by the growing number of participating countries and aircraft year by year. As commander of the Slovenian Air Force, I am proud and honored to say that Slovenia and the Slovenian Armed Forces are hosting this exercise, which greatly contributes to the cohesion and training of the allies, and which has been taking place in the wider area and airspace of the Republic of Slovenia for the past 12 years. Letos bo pod okriljem 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe sodelovalo 800 pripadnikov iz 30 zavezniških in partnerskih držav ter Slovenske vojske. Skupaj bodo izmenjali dragocene izkušnje, nadgrajevali standarde in dosegali zadane cilje pri usposabljanju kontrolorjev združenih ognjev ter letalskih posadk. Namen vaje je združevanje postopkov in skupno urjenje pri zagotavljanju podpore iz zraka, katerega bo podpiralo 7 različnih tipov helikopterjev iz 4 držav in 9 različnih tipov letal iz 9 držav. 7 držav pa bo sodelovalo na vaji z različnimi brezpilotnimi sistemi. Skupaj bo vajo podpiralo nekaj več kot 40 letalnikov v zahtevnih simulacijah in scenarijih, ki sledijo standardom zavezništva. This year, the exercise will be led by the 15th Aviation and Air Defense Brigade with 800 participants from 31 allied and partner countries and the Slovenian Armed Forces. Together, they will exchange valuable experience, work on improving standards and reach the target objectives of the training of joint terminal attacks controllers and air crews. The aim of the exercise is to unify procedures and conduct joint training in air support, which will be provided by 7 types of helicopters from 4 different countries and 9 types of aeroplanes from 9 different countries. 7 countries will participate in the exercise with unmanned aircraft systems. In total, just over 40 aircraft will offer support in complex simulation and scenarios following NATO standards. Usposabljanje 49 skupin kontrolorjev združenega ognja bo potekalo na 5 lokacijah po Sloveniji, in sicer na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, na katerem bodo letalniki zagotavljali ognjeno podporo, ter na širših območjih Slovenj Gradca, Kočevja, Snežnika in Cerkelj ob Krki, kjer bodo letalniki samo simulirali letalsko podporo. 12 let jadranskega udara ni zgolj številka, je simbol vztrajnosti, zaupanja in razvoja. Je dokaz, da z vsako vajo rastemo kot posamezniki, vojska in kot zanesljiv člen zavezništva. Je opomnik, da je uspeh plod predanosti, usklajenosti in stalne pripravljenosti, da se učimo in izboljšujemo. In prav v tej zavezanosti k odličnosti se skriva prava moč Slovenske vojske in njenih partnerjev. The training on 49 JTAG groups will take place in 5 locations around Slovenia. In the central training range of the Slovenian Armed Forces in Postojna, the aircraft will provide live fire support, while in the broader areas of Slovenj Gradec, Kočevje, Snežnik and Cerklje ob Krki, the aircraft will only simulate air support. 12 years of Adriatic strike is more than just a number. It is a symbol of persistency, trust and growth. It demonstrates that every exercise contributes to our growth as individuals, as a military and as a reliable member of the alliance. The exercise is a reminder that success is a product of commitment, coordination and the constant will to learn and improve. It is exactly this commitment to excellence which makes up the true strength of the Slovenian Armed Forces and its partners. Podpora iz zraka je ključna pri izvajanju sodobnih združenih operacij. Zahteva strokoven pristop, usklajeno delovanje ter zaupanje, in prav to so temelji, ki jih skupaj utrjujemo vsako leto. Cilji vaje so zato visoko postavljeni in vsako leto višji.
Verjamem, da bomo tudi tokrat s skupnimi močmi dosegli zastavljene cilje, pri čemer pa ostaja varnost vedno na prvem mestu. Jadranski udar ni le vaja. Je dokaz, da z odličnostjo, znanjem in medsebojnim spoštovanjem lahko dosegamo vrhove. Naj bo letošnja izvedba še en dokaz, da skupaj zmoremo več, da nas povezuje poslanstvo, ki presega uniforme, zastave in jezike, poslanstvo varnosti, stabilnosti in miru. Pokažimo, da znamo, pokažimo, da zmoremo, pokažimo, da stojimo skupaj. Air support is key to conducting contemporary joint operations. It requires a professional approach, coordinated action, and trust, which are the foundations that we strain together each year. This is why the objectives of the exercise are set high, and each year are raised higher still. I'm confident that working together, we will meet our objectives this year as well, while continuously prioritizing safety. Adriatic Strike is more than just an exercise. It is proof that excellence, expertise, and mutual respect can move mountains. Let this year's exercise be yet another sign that together we can achieve more. That we are bound together by a mission which goes beyond any uniform, flag, or language, the mission of security, stability, and peace. Let's prove that we are skilled. Let's prove that we are capable. Let's prove that we stand together. Spoštovani, dovolite mi, da ob tej priložnosti spregovorim še nekaj besed v luči dneva odprtih vrat vojašnice Jerneja Molana. Pripadniki Slovenske vojske smo 15. maja praznovali 34 let od dneva, ko so slovenski naborniški vojaki rok začeli prvič služiti izključno v Sloveniji. To je dan Slovenske vojske, dan spomina na naše začetke, pa tudi dan spoštovanja vrednot, ki so oblikovali samostojno in suvereno Slovenijo. Zato smo danes tukaj, s srcem pod uniformo in srcem za domovino, tudi po več kot 30 letih še vedno ponosno služimo naši domovini. Smo zaščitniški, obrambno naravnani, a tudi odločni in sposobni za izvajanje zahtevnih nalog. Delujemo doma in v tujini, prispevamo k mednarodni stabilnosti in miru, pomagamo pa tudi v sistemih zaščite, reševanja in pomoči. Please allow me to take this opportunity to also say a few words about the open day of Jernej Molan Barracks. On the 15th of May, members of the Slovenian Armed Forces celebrated 34 years since the day when, for the first time ever, Slovenian recruits began to carry out military service exclusively in Slovenia. This is now the Slovenian Armed Forces Day, a day for remembering our beginnings, but also a day for honoring the values which forged an independent and sovereign Republic of Slovenia. This is why we are gathered here today, with our hearts beating under our uniforms, and for our homeland we continue to proudly serve our country even over 3 decades later. We are protective and defensive, but also determined and capable of carrying out complex tasks. We operate at home and abroad, contribute to international stability and peace, and participate in systems of protection, rescue and aid. V sklopu praznovanja našega dne tradicionalno odpremo vrata vojašnic po vsej Sloveniji. Vojašnica Jerneja Molana, kot največja vojašnica Slovenske vojske, danes z veseljem gosti vse vas. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, želim vam prijetno druženje, zanimive predstavitve in lep dan na letališču Cerklje ob Krki. Dobrodošli v naši in vaši vojašnici. Hvala. Events organized to honor our day traditionally include opening the doors of barracks all over Slovenia. Jernej Molan Barracks, the largest of all barracks of the Slovenian Armed Forces, warmly welcomes you all here today. I hope you enjoy our company in the interesting presentations, and I wish you a pleasant day here at Cerklje ob Krki Airfield. Welcome to our and your barracks. Thank you. Hvala, polkovnik. Thank you, Colonel.
Na oder vabim posavsko pevko Tamaro Kos, znano pod umetniškim imenom Mirlu, kar v španščini pomeni kos, ptica. Predstavila se nam bo z avtorsko skladbo V ritmu sonca. I would like to invite to the stage singer Tamara Kos, known under the artistic name Mirlu, which in Spanish means blackbird. She will present to us an original song in the rhythm of the sun. Nekaj zasele, dobro jutro ob sebi. Kdo bi bo znal moj pogled, spoznal med nešteto pogledi. Iška za iskri ogen ušplanti kot udoje. Ko srce gori, vidi se z oči, plešem po svoje. Koliko vdihov nosimo v sebi, koliko dotikov skozi prste pride, uide, toliko korakov hodi mi naproti, rabim pa le svojega. Hej! Rada bi plesala v ritmu sonca vse do tja, kjer ljubezen nima konca. Rada bi glasbo, da leta odbije, hočem, da mi ta ples srce odkrije. Dan je del noči, jaz od se vljubi, ogledalo je duša. Skozi moj utrip se rodi dotik zanki, poslušam. Nočem kopije, nekaj za vse, rada bi več od tega. Ljubim, da živim na en svoj način. Koliko vdihov nosimo v sebi, koliko dotikov skozi prste pride, uide, toliko korakov hodi mi naproti, rabim pa le svojega. Hey! Rada bi plesala v ritmu sonca vse do tja, kjer ljubezen nima konca. Rada bi glasbo, da leta odbije, hočem, da mi ta ples srce odkrije. Esta noche será solo mía, bailamos hasta mañana con tu cuerpo y mi fantasía. Solo una noche en mi cama. Esta noche será solo mía, bailamos hasta mañana con tu cuerpo y mi fantasía. Solo una noche en mi cama. Rada bi plesala v ritmu sonca vse do tja, kjer ljubezen nima konca. Rada bi glasbo, da leta odbije, hočem, da mi ta ples srce odkrije. Hvala, Mirlu. K besedi sedaj vabim ministra za obrambo, gospoda Boruta Sajovica. I would like to invite Minister of Defense, Mr. Borut Sajovic, to speak to us. Vsem skupaj prijazen dober dan, dobrodošli na dnevu sodelovanja, spoštovanja, razumevanja in pa podpore. Dear guests, I wish you all a good morning and I wish you welcome here in this barracks on this Cooperation Day, on this Support Day. Hvala lepa poveljniku in poveljniku sil za gostoljubje. Moj prvi pozdrav gre pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske ter pripadnicam vseh partnerskih in zavezniških vojska. Skupaj smo močni. I would like to say thank you to the commander of this airbase, and I would like to say thank you to all Slovenian Armed Forces and all
allied and partner nations. Danes bo popoln dan sodelovanja. Zakaj? Zato, ker so z nami predstavniki dveh pomembnih občin, Krška in Brežice. Zato, ker so z nami številne obiskovalke in obiskovalci. Danes bo obisk rekorden in prav je, da se spoznamo, da vemo, kaj kdo dela, vse skupaj pa v podporo in obrambo miru v svetu in pa v podporo obrambi domovine. Today, it's going to be an important day of cooperation. Why? Because here with us are the mayors from the local municipalities and a lot of people from local environment. We must know what we do, you must know what we do. So it's important that we know for each other what we are doing. Everything what we do, all the activities are meant for to provide security and peace. Poleg ogleda vojaške tehnike ne pozabimo tudi na ogled in pa pozdrav vsem pripadnicam in pripadnikov sil za zaščito in reševanje. Sistem, ki je v Evropi in v svetu prepoznan kot eden najboljših. Together with the armed forces, we shouldn't forget about the disaster relief system, which is in Republic Slovenia very good and recognized all over the world. Danes pozdravljamo tudi udeležence mednarodne vaje Jadranski udar. Vaja se odvija v zraku in na kopnem, zato da smo povezani, sodelujoči, točni, ne samo kadar gre za obrambo. Tudi takrat ste bili in smo bili zraven, ko je bilo treba usmerjati v največjem požaru v zgodovini Slovenije in usmerjati pri evakuacijah, v skrbi in dobavi ob največjih poplavah v zgodovini te države. Dear participants of the International Military Exercise Adriatic Strike 2025, welcome to Slovenia, and it's important to know you're not only the participants of the exercise, but I would like to thank you also for your efforts which you gave in when we had the biggest fire and the biggest floods in Slovenia not long ago. Takle praznični dan je prav, tudi da rečemo hvala in stisnimo roko 16. centru za kontrolo in nadzor zračnega prometa. Dokazali smo, da kljub skromni številčnosti imamo veliko srce in veliko znanje, tako da čestitka že naprej za zlato plaketo, ponosni smo na vas. I would also like to say thank you to this unit here, 16th Airspace Surveillance and Control Center. We are proud of you. Why? Because you are small, but you have a big heart. I congratulate you for the medal you will get. Ta teden smo v Državnem zboru sprejeli resolucijo o razvoju in dolgoročnem opremljanju Slovenske vojske. Vemo, kam je treba in kam gremo. Sredstva za to, spoštovane pripadnice in pripadniki, da boste najmodernejše opremljeni, bodo na razpolago. Naša skupna naloga je, da jih uporabimo racionalno in pa spoštljivo. This week, the Slovenian Parliament adopted the resolution about the long-term development and equipment of the Slovenian Armed Forces. The financial means for achieve the goals will be there. Our task is that we use these means rationally. Ključni pa so in ostajamo ljudje. Ljudje v službi obrambi domovine. Danes boste z nami tudi številni starši, sorodniki, prijatelji, znanci, mladi. Oglejte si
Poglejte, kaj delamo, vprašajte, trudimo se zagotavljati dobre pogoje in vojašnica Jerneja Molana je ena tista, ki nam je pri tem lahko vzor. Tako da še enkrat, tako kot vedno, povabilo k sodelovanju ali kot pravi tisti plakat na začetku, stopite v naše vrste, pridružite se nam. At the end of the day, the most important thing are the people. People who are ready to serve the country. We will try to show you here in the barracks that this barracks is one of the best barracks of the army, of the armed forces. And like we say, please join us in our ranks. Še enkrat iskrena hvala vsakmu posebej in vsem skupaj, ki ste danes tukaj. Srce pod uniformo je srce za domovino. Hvala, srečno. Thank you everybody who participating or who is here today. The heart under the uniform, it's the heart for the country. Thank you. Današnji postroj bomo tako izkoristili za posebno priložnost, podelitev medalje 16. centru za nadzor in kontrolo zračnega prostora, ki je bila kot prva enota Slovenske vojske vključena v strukture NATO. We will use today's event for a special occasion, the awarding of the 16th Control and Report Center with a medal. 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora deluje v sestavi 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, ter je v okviru zavezništva del NATO-vega integriranega sistema zračne obrambe. Zagotavlja opazovanje in nadzor zračnega prostora Republike Slovenije, kontrolo oborožitvenih sistemov zračne obrambe Republike Slovenije ter zavezništva, prenos podatkov o situaciji v zračnem prostoru uporabnikom v Republiki Sloveniji in NATO ter vodenje zračnih operacij v zračnem prostoru Republike Slovenije. The 16th Airspace Surveillance and Control Center, which was the first unit of the Slovenian Armed Forces integrated into NATO structures, operates with the 15th Military Aviation and Air Defense Brigade, and it is part of NATO's integrated air defense system within the alliance. It ensures observation and surveillance of the airspace of the Republic of Slovenia, control of the air defense weapon systems of the Republic of Slovenia and the alliance, transmission of data on the airspace situation to users and the Republic of Slovenia and NATO, and management of air operations in the airspace of the Republic of Slovenia. Prosim ministra za obrambo gospoda Boruta Sajovica, da podeli medaljo 16. centru za nadzor in kontrolo zračnega prostora. Attention! Present
besed iz. Naj besedo zopet prevzame glasba. Mirlo bo skladbo Simply the Best lepo zaokrožila današnjo slovesno podelitev medalje. Let the word be taken back by music. Mirlo will beautifully close today's ceremonial medal awarding with the song Simply the Best. Call you when I need you, when my heart's on fire. Come to me, wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and the world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. It can be wrong. Take my heart and make it strong, babe. You're simply the best. You're better than all the rest. You're better than anyone, anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say till I survive. Baby, I would rather be dead. In your heart, I see the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I can be in no better place. Simply the best. You're better than all the rest. Oh, you're better than anyone, anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, don't let go. You're the best. You're better than all the rest. You're better than anyone, anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be there. You're the best. You're the best. Hvala. Sledi himna Slovenske vojske, the anthem of the Slovenian Army.
At ease. Prizorišče zapušča bojna zastava 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. I announce the departure of Color Guard. Attention! Present arms! Spoštovani, prizorišče zapuščajo minister za obrambo, poveljnik sil Slovenske vojske in vodja vaje Adriatic Strike. Ladies and gentlemen, may I announce the departure of the Minister of Defense, the Force Commander of the Slovenian Armed Forces and the Director of the International Exercise Adriatic Strike. Attention! Present arms! Order, arms! At ease! Spoštovani, s tem je današnja slovesnost zaključena. V nadaljevanju vas vabim na statično in dinamično predstavitev letalstva ter vseh spremljajočih aktivnosti, katere vam danes predstavljamo na letališču Cerklje ob Krki. Vsem obiskovalcem se zahvaljujem za ogled in vam še naprej želim prijetno druženje ter lep dan. Ladies and gentlemen, this concludes today's ceremony. You are kindly invited to attend static and dynamic presentations of the Slovenian Armed Forces, as well as all the activities presented today at the Cerklje ob Krki Air Base. Thank you for your attention and have a pleasant day. Dismissed! Let's make it right now, just us two. 'Cause I only want you, and I can't hide it, it's true. I only want you. Let's make it right now, just us two. Gott sei Dank war